بسم الله الرحمن الرحيم. حمدوري عالم تغير الله سبحانه وتعالى. صلوات السلام بركة لبون دي دعاء كرني ميمتك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلوات السلام بركاتك إكليك فانوغ إتر آلنا متر صحاب شامل كرن. دفراجة عزة رئيس الجمهورية دكتور محمد معيز، رئيس الجمهورية جناب الأستاذ حسين محمد لطيف، رئيس الجمهورية خاصة مشير الفاضل عبد الرحيم عبد الله، إسلامي كانت تكابه وزير دكتور محمد شهيم علي سعيد، دفراجة فتوى كانسول رئيس فضيلة الشيخ دكتور محمد رشيد إبراهيم، دولة وزير دولة إسويرين، إسلامي قوم تكون دفراجة كاندالو وفاوا سفيرنا بيعساته إسويرين، عزتري علمرين، مال سيتيجة إمامنا حافظون، وداعن تبي مها حاضرين، أدي دورا غاتون بلوامون أدي أدوسوم جندوا إمها بيفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد إبس أولمن نيجوتوغا زكاتكي إسلام كمكي أساسي ركنتهوغ تريغ همينيجنوا إم مهمو إن ألوكان هم إيايكو زكاتكي إسلامي اجتماعي نظاما إسلامي اقتصادي نظام آد إسلامي دولتك فيسكال سياستوغ وس إم مهمو إن أساس مياد افتتاح كورفيجندا مي مؤسسايكي إسلامي كم دولتك جامع إيجي إم وهن بنا كورفي قائم كورفي فاوانجه مهم مؤسساي قائم كرمගේ مهم مسكه මිතනුග අලුන් මුස්සසායේ මිමාන කුරණි ඉස්ලාමී ශරියතුග නිසාමෙගේ ගොතුන්න අලුකමගේ ගොතුන් කණ්ඩාළුවා ශරව කුරවාෆාවා zakaatuගේ මෆහූම්ගේ තෙරේග අධිහම හෙම්මේ ඒ මුජ්තමයිගේ ඉදාරි ඉන්තිසාමී ඔනිගණුගේ තෙරේග ඉදාරායගේ ගොතුගේ කාමෙෆා හුන්නන් ජෙහෙ මුස්සසායේගේ මෆහූම් වෙස් හිමනි ශාමිල් වෙගෙන් දාගොත මි මහල්ලුග අලුන්ගේ මසූලියතකි මිජල්සා තාරෆුන් එරුන් අධිහම හෙම්මේ mi fakhurweri muassasage kurkur taarafe tibe funna hissa kurun miyadu feshige mida masakkatuge terein bay befulunge hipulga ufadidane detin suwalege terein aundu mi masakke furiham kurveto kurigen dana zakatuge wahagade keve warak gina mahallu tahuga faha kurve wahakein ove ei islami khalifa umar ibn abdul aziz ge khilafatuga මුජ්තමාවගේ තනවස්කම ආමුකම් ෆෙතුරි ශාමිල් වෙගෙන් දියුබගේ නතිජායගේ ගොතුන් ඒ මුජ්තමාවගේ zakaන් හිෆානේ ෆරාතෙන් නැති තනවස්කම් ආමු වෙගෙන් දියවාහක එහෙනමස් වරක් ගිනෆාර හිතා කොල්ලවේ සුවාලෙන් ඔවේ zakaතුගේ සබබු මුජ්තමායිගේ තනවස්කම් ආමුවේ හුස් තනවස් මිහුන් උෆෙදුම මගුෆේ වෙගෙන් දනි කීනෙන් හෙయ్యේ ඉස්ලාමී ශරියතුගේ zakaතුගේ හුකුම්ත ශරෝ කුරවාෆාව ගොත බලාලුම් අල්මෙන්නම් එවස් ඔළුමෙන් නැති වර සාෆ් කොම් මිකන් ඉඟි හාම වෙගෙන්ද ඒගේ එම් මිසාල් අරුන් මිතනුගේ ෆාහක් කොල්ලානා zakaන් ඒ නිරංජෙහෙ මුදා ඉස්ලාමී ශරියතුගේ කණ්ඩාළුවා බයාන් කරවා ෆවායර් ඒගේ තෙරෙන් එබ්බේකී නාම් සූෆීගේ බාවෙත්ත ඉස්ලාමී ශරියතුගේ කණ්ඩාළුවා ෆවණි නාම් සූෆීගේ තෙරෙන් නිසෝබ් හමමුන් zakato ගොතුගේ නිරංජෙහෙනි නුවත නෙරුම කණ්ඩාළුවා තර්තිබ් කරවා බාරළුවා ෆවණි නාම් සූෆීගේ තෙරෙන් අංහිම් බාවෙත්ත කීවෙගෙන්තෝ ei e zakatuge tereng libideve farat e libunu nam sufige higa emihege musandikan iturukon madama zakan nere farataka badal kuru hama ekane enno e nam sufi nerum sharo kurwa fawar ekamuga e nam sufiga waki umuren hamamun kandalu wafave ekamuge hikmataki e zakat libiganna aharwes emihayan e nam sufi viha gunawman magfahi koddino e nizamge teren shariyatuga naam sufige teren kandalu wafawa hukumta tartib kurwa wafawani beenumaka wani zakat libiganna miha avahan madama wes zakat nere farataka tanawaskan libigen wa farataka badal kurun rasul sallallahu alaihi wasallam garihun tarbiyatu wadagen sahabi be kalun mi filawul war rangala din wadagen tibbevi ekan emme rangalan ingen da basfulaki umar gefan garihun riwawegen wa asre gawa basful umar gefan vidalwani iza a'taytum fa aghnu mane ki tibe amihun heda kura kamga wani namahi e deve miha musandi koddeshe mane ki e miha ki abadu zakal no tasadaqa libiganna mihege gotuga behettumge badalga avahan ena madama zakat nere tanavas mihaka badal kurma amaz hifashe waki mustaqil muassasa gotuga divhi rajyege zakat house qaim kurvigen dani mi visnumga
mi zakat house ge emme muhimmu maqsadaka wani miyadu zakat libiganna miha madama zakat nere tanawas mihaka badal kuru miha hisabun den ufedigen dane ane suwalaki islami shariatu ga zakatu ge behenwerin war saf sarihaku bayan kurwa fa wairu mujtamau ge halata ekashigen wagota mikan hasil kurman fahivigen nota fursat holwegen dani kihinen heyye ad islami shariataki shamil alami shariate midenne shamil kama alami kan emme fulakon emme boda feni hamwegen da rukunaki zakatu ge rukun zakatu ge behenwerin kandalwa bayan kurwa fa wair ayatu ga wes emme isbayge gotuga faha kurwa fa faqirunna miskinu islami fiqh werin faqirunna miskinun ge tarifu ga istilahi ikhtilaf taken hurikama winamais mabdai gotege ibas wada gannawa kantattaken hure ekamaki faqir nota miskinaki ei evagutege hajat fudduman nukuledigen wa mihaye mi tarifa balair ei komme zamanaka komme tanaka komme halataka feten tarifikan war saaf kon ingende divihirajege halatan ala balala kama wanama divihirajega almenge nasib Allahu ge rahmeful niyakufa wagotun almun terega intiha darajaga faqirukan nete dennum kushakan nuwana nuata war madu almenge terega bodam miyoti miharuge bahurwan dannawa kama wanama multidimensional poverty dirumge halat niyakura gotun almenge washagen wa kantattahuge sababun mujtamauge karamateri dirulmen ulman nuata furihame bæruman nukuledun teri kura nuata gonjihun kurmat kura ekeki faratan ebati miyadu zakatu gotuga ifarattakat for koddeve minwaru kandelu mattaka ein komme mihegge bolajjehe minwaru kandel fawani miyaduge mujtamauge halatun misalakan ei haddihe fasrufiya kama wanama divihirajege zakatu house ge mishannaka nota amazaka vegendani madama ein komme farategge bolan duista fasrufiya jehe minwaran emihunge tanawaskan ufulalo adi ege aneddo ein komme mihaku tinsteke fansasrufiya bolaka jehe minwara emihunge tanawaskan ufulalo kurin alund ishare kuri Umar ibn Abdul Aziz ge khilafat ge wahaka geneve iru aran aamukon nudekve wahaka ingove tarihuge fafutaka balalairo evahaka tafsil ko bayan kurevigenve Umar ibn Abdul Aziz ge khilafatu ga zakatu ge muda khalifa gariha genevun hindu dannawani faqirunna miskinunna heda kurma amilun dannawani huriha faqirunna miskinunna devije adi turub mudai bahutte dannawani ehenkama waanama emudalun islami lashkaruge sifanan heda kurashe lashkarta tayyar kurashe amilun dannawani ekam ves kurevije adi mudaluga baaki bahutte ehindu dannawani ehindu amur kurawani zuwanunge terein kaamen kurma tanawaskan libigen nuwa huriha zuwanun kaamen kurma taka emudalun heda kurashe amilun dannawani kaamen kurma beenum wa huriha farataka ekan tanwas koddevije adi mudaluga baaki bahutte ehindu dannawani ehindu amur kurawani muslimunge terein daran verifawa farattahuge daran tan ada koddeshe amilun dannawani ekam ves kurevije adi mudaluga baaki bahutte ehindu amur kurawani den muslimunge dawlatuge belum dashuga dirule ahlu kitabin emihun jizyage gotuga dakkan jehe fasa aharen wata deharan maaf koddeshe amilun dannawani ekam ves kurevije adves mudaluga baaki bahutte ehindu amur kurawani den farbad matigawa duni takan egowa mun heda kurashe adi rakka kurave bata rakka kurashe adi vidalwani kaleg faanug mashhur basful likayla yuqalu jaa tayrun fi biladil muslimin mane ki muslimu gerattahuga dunya ves banduha honukamuga nota banduha honukamuge e taklifuga marwejje nubuneu mattakai min almenna fenige midani zakatuge terein miyaduge bahurwan dannawa kama wanama social mobility harfataka fahu harfaten hasil kureyumun gos muli mujtamauge tanawaskan aamwegen da diun hasil wegen dage divhirajege zakat house qaim kurevige midani mi maqsad hasil kurmattaka miyadu zakatu gotuga aharaka nodiha warka million rufiya libemun dairu miyadu kuremun da masekken ege meduminakan itur kollewun kamga wi namais eminwar duistanota evre gina minwarkan ituruge dan kaman andazata dakka ehenkamun esu jumhuriya Dr. Muhammad Moizge isnenge umayko miyadu feshige mida masakataki divhirajege zakatuge muassasa hardana gotega qaim kurevi a harufataka gengos ege emme uhan bina kurumuge
muhimu masakkeppulu emenik faange riyasi dawruga mi muhimu masakkatan emme iskan devva emme alatu masakkeppulu tahuge terega himanuwa fattawa devva kamattaka resu jumhuriya dr muhammad muizzan nuhan ikhlas ter kamaik marhabaya shukr dannawa adiham hemme dawlatuge huriha muassasatakun mikama devwa ebbaruluma ahamiyatattaka e muassasatahuge wazirunna isverinna resu jumhuriyage mul teaman shukr ada kuran